Yesu sohoka 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 mu Byahishuwe 12 mfashemo inkota kuva ku murongo wa mbere kugera ku wa 12 asha n'ubushobozi bwa Kristo Yesu. Yesu mfata ukuboko sinzongere gusubira mu byaha ukundi. Nta handi ibyiringiro bibonerwa, nta handi ubutabazi bubonerwa, nta handi gukomera bibonerwa, ni muri Yesu honyine. Mbona amabazaraje ni mwamabaze mwe mugiye hatutuzi kurimba rikorobo shekerebo hayadokorebo manitsa ya maboko uko wambonye kose muri uyu murimo wawe, uko wambonye muri iki gihugu cy'u Burundi, uko sina rya Yesu uyu munsi urabohoka, uyu munsi urabohoka. Sohoka muri inda, sohoka 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 sohoka. Mwizina rya Yesu kandi abantu bawe ubagisigire ukwihana ko kureka twizina rya Yesu, ukwihana ko kureka abambaye impuzu zibiri mwizina rya Yesu uyu munsi batimwe bambariye kugororoka. Oh haleluya, uko kugororoka kwawe Mana uhabwa icyubahiro mukunzi. Urakoze mwami Yesu, izina ryawe ryubahwe. Urakoze kubutumira, urakoze abo washimye ko baza, urakoze nyakubahwa. Haleluya, abariko barajuragirika hirya kubera ikibanza cyahindutse mwami Yesu Kristo ubona bo bitwararike, uraba umwete wabo, uraba ukwifuza kwabo, uraba ukugomba kwabo, ubayobore. We wayoboye abanyisirayeli mu bugaragwa, we wabahayeho babo Mana nyene imbaraga, ubayobore ubazane mwizina rya Yesu. Ntagire uzimira mwami Mana, kandi wari ubufite umugambi umuzana amahoro mwami. Urakoze Yesu, izina ryawe shishikare guhabwa icubahiro, ni mwizina ryawe gera Yesu. Amen. Haleluya abantu b'Imana muti amen. Haleluya. Yesu ahabwa icubahiro. Tugira dusenge. Tugira dusenge, turasengera igihugu. Haleluya. Ijambo ry'Imana yatubwira ngo ni musengere igihugu, ngo ni cyaba amahoro muraba amahoro. Turasengera igihugu kiri mu mahoro, mugabo hariho ibindi byo gusengerwa. Hariho gusengera igihugu mu buryo bwo kugira ngo gitere imbere. Turasengera igihugu kugira ngo ubuzi buboneke, abize amashuri baronka akazi. Haleluya. Abantu bazane imigambi mu gihugu, abana b'u Burundi bene gihugu baronka akazi mu gihugu. Turasengera igihugu ku misozi indwi. Haleluya. Imisozi indwi igize igihugu, imisozi wa politike. Turasengera igihugu mu musozi wa education, w'ivy'indero. Turasengera igihugu ku bw'ishengero, turasengera igihugu ku bw'imiryango, turasengera igihugu kubwo kumenya inkino nazo nyene. Murabona iyo twatsinze, hari umurundi yatsinze cyangwa umurundi kazi, hariya muri biriya bihugu ibendera ry'u Burundi rirahungabana. Haleluya, haleluya. Imana ihabwa icyubahiro. Turasengera igihugu mu nzego zose, Imana ishimwe. Rero nasaba Madame Esperance ngo yegere hano aze nawe asengera igihugu, tukirorere ko umuvugabutumwa ashika acha tubwira ijambo. Haleluya. Umuriro uraka uyu munsi bene data, umuriro uraka. Mwanyumvise? Umuriro uraka. Nugomba ugende muri V8, nugomba ugende mu modoka imeze gute, nugomba ufise indege, nugomba ufise iki, ariko utaronse umuriro w'ikibiriti ntiwoshobora kubaho. Ikibiriti kiragayitse mu nzu, ikibiriti ntabakizi, ariko ikibiriti yo kidacanye mu nzu V8 ntiwoyijamo gatatu, inzara yo kwica nibyo ukunda. Abagenda kuko hari umuriro w'abasenzi, abiba barashika kubera hari umuriro w'abasenzi. Uyu munsi turagomba gusenga ngo ubikibiriti mu muryango, ubikibiriti kugira ngo abantu babeho bazi ngo hari umuntu ari karasenga, ibintu bikagenda neza. Yesu abahezagire. Oh haleluya, haleluya. Reka dusenga Imana. Haleluya, haleluya.
baratubwiye ngo dusengeye ziriya nkingi ndwi zigize igihugu. Mwene data reka uvuge ngo wa Mana we turaguhamagaye, turahuye tuvuye hirya no hino, turahuye tukwizeye, twizeye izina ryawe, twizeye ubukuru bwawe, twizeye ko ushoboye. Tangura gusenga. Twavuze ngo turasengera ibijanye na politiki. Imana yo mwijuru yabwiye Yesaya ngo niyo mucamanza wacu, ngo nidushingira ivyagezwe, ngo niyo mwami wacu kandi ngo izodukiza. Ubwira Imana ngo Mana ngo turakugomba nk'umucamanza, turakugomba nk'udushingira ivyagezwe, turakugomba nk'umwami wacu, turakugomba udukize mu mpemu, udukize no mu mubiri. Ubwira Imana tangura gusenga. Twavuze ngo gendera abaganza n'abashizwe hejuru, uhoraho nyene ingabo. Muri bo turagomba ivyagezwe vyawe, muri bo turagomba mwami wanje ubwenge bwawe, muri bo turagomba uhoraho nyene ingabo ngo bacishirizemwo, ngo tugere hahandi, ngo tugere muri vya bindi wagenera kino gihugu. Ivyo benshi babonye mu buryo bumwe canke ubundi, hari abagize amayerekwa, hari abarose, hari wagiye uvugana nabo barumva uvuga. Uyu mugoroba Mana aha mukinanira mw'izina rya Yesu Kristo turaje ku bwa kino gihugu. Wavuze ngo komando Debora ngo duhaye mission ngo yo kwinjiza igihugu mu masezerano. Turaje mu izina rya Yesu Kristo kwinjiza kino gihugu mu masezerano, mu bijanye na politike, mu bijanye n'ishengero muri kino gihugu, mu bijanye n'imiryango muri kino gihugu, mu bijanye n'ubutunzi, mu bijanye n'indero, mu bijanye n'imico kama, mu bijanye n'inkino. Mu izina rya Yesu Kristo turasenze ngo izo nkingi igihugu cubakirwako uhoraho nyene ingabo turazishimangira, turazishimangira mu izina rya Yesu Kristo, turazishimangira. Yesu Kristo ibuye rigumye imfuruka, reka imfuruka y'ivya politike muri kino gihugu nuyigumye, nuyigumye imfuruka y'ivya politike mwami Yesu nuyigumye. Wewe ubuye rigumye imfuruka, ifuruka y'ivy'ubutunzi nuyigumye mu izina rya Yesu Kristo. Mu gihe gisa niki hari ico wavuze ku butunzi muri kino gihugu, hari ico wavuze kuri kino gihugu, hari ivyo tumaze igihe turindiriye. Turagushimira kutabeshe, turagushimira mwami wanje kwiyuvuze. Ivyo wavuze mwami wanje urabishisa, niko wavuze ngo mbega haleluya urabaza ngo ivyo navuze sinzobikora, Gwivyo nashinze sinzobishisa. Shigikira Mana, shigikira. Gumya ifuruka z'ivyo umuryango muri kino gihugu. Imiryango muri kino gihugu niyubakwe nawe. Turahagarika ibikorwa vy'umwasi mu miryango mwiza Yesu Kristo, guhungabanya, gutatanya. Turahagarika ama divorce yakomeje kugwira muri kino gihugu. Turahagarika ibuza amahoro mu miryango, mu ngo mwiza Yesu Kristo. Turaguhamagaye ngo bibuye rigumye ifuruka mwizina rya Yesu mu vy'indero. Abana bige mwiza Yesu Kristo, abana b'Abarundi bagira ubwenge, bagira ubumenyi, bagira gutahura, bashike kure mwiza Yesu Kristo. Bibuye rigumye mwami wanje iyo mfuruka y'ivy'indero mwiza Yesu Kristo. Turasuye gusenga ngo abana b'Abarundi nibakunde kwiga, abana b'Abarundi nibagira umwete, nibagira inyota yo gushika kure mwiza Yesu Kristo. Tukivuga ivy'indero, harabize mwami wanje baminuje bari hanze ya kino gihugu. Turasenze ngo ubumenyi baronse turabuhamagaje ngo buze bugira ikimazi kino gihugu mwiza Yesu Kristo. Turahamagaza abanyabwenge, turahamagaza bamwe baminuza, turabahamagaje uyu mugoroba kuri kino kibuga. Mpemu yera basanga aho bari, basange n'ivyo barimwo, bibutsi wabo wigeze kwibutsa Nehemiya ivy'iwabo, ibutsa babaganga, ibutsa babahanga n'abahinga mwiza Yesu Kristo. Aho bari hirya no hino mw'isi mwiza Yesu Kristo, bakumbuza igihugu cyabo, bateza ishaka, bateza urukundo, bateze mwami wanje kwibuka iwabo. Turasenze ma wo mu vy'indero mwiza Yesu Kristo, shigikira bibuye rigumye imfuruka twavuze mwiza Yesu Kristo. Ja mu vy'imico kama mwiza Yesu Kristo, muri kino kibanza turimwo uyu mugoroba, reka umuco w'ikirundi turanse mwami wanje kw'ingeso z'amahanga zimira ziyongobeza umuco w'ikirundi mwiza Yesu Kristo. Turanse ko yandero kuziko yibagiranwa, turazitira kino gihugu imiyaga izana na hirya no hino. Turugaye abana b'abahungu, abana b'abakobwa ba kino gihugu, turabasengeye muri kino kibanza ngo reka mwami wanje bagire mwami wanje valeur cyangwa imico ya kino gihugu mwiza Yesu Kristo. Boye gusa n'abanyamahanga, boye kwishanya n'abanyamahanga, boye mwami wanje
umwansi yo kubanduza gutaka akaranga kabo n'umuco wabo n'ubuntu mu izina rya Yesu Kristo. Iyo miyaga mibi turayugaraniye, iyo turashyiramo imyugariro mu izina rya Yesu Kristo. Ibihiga abana bacu bivuye mu mpande zine z'isi turugaye. Abahungu bacu nibakure nk'ibiti by'itontomya mu kwaruka kwabo, abakobwa bacu nibakure nk'inkingi zihinguwe mu izina rya Yesu Kristo. Turaguhamagaye nk'Imana, turaguhamagaye nk'Imana. Iyo miyaga mana nibe kure y'abana b'Abarundi, abahungu n'abakobwa turabakuragije mu izina rya Yesu Kristo. Ibakwegera guhindura mwami wanje ibitsina, ibakwegera ubusambanyi bakiri bato butagira izina mu izina rya Yesu Kristo. Amayira yose umwasazanana aca mu mateleviziyo, aca mu matelefone turugaye mu izina rya Yesu Kristo. Turasenze ngo systeme yose y'uguhonya, systeme yose nk'iya Farawo, systeme yose nk'iya Herode yo kwica abana b'Abarundi mu izina rya Yesu Kristo, mu gutakaza umuco n'akaranga turayimenaguye mu izina rya Yesu Kristo. Uyu mugoroba turakweguriye abahungu n'abakobwa ba kino gihugu. Uhoraho nyene ingabo, imbaraga za Mwuka Wera zibibutse ko ari Abarundi n'Abarundikazi n'abari hanze ya kino gihugu bitware nk'uko Esiteri mwami uriya munsi mwibuka itariki iwawe yagumye yitwara mwami wanje. Nk'umuyudakazi urakoze, uje no mu vy'inkino igihugu cyacu uba inkingi, gikomeze gushika kure mu izina rya Yesu Kristo, gikomeze kuvugwa, gikomeze kuronka izina biciye mu nkino mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze kwizo nkingi indwi, uhora uzishimangiye uzikomeje, urakoze ukoze ibirenze ivyo. Uyu mugoroba twahuje umutima, twaguhamagaye nk'Imana ibikora, ibirema, ikanabikomeza. Twaguhamagaye nk'Imana ihamagaye ibitariho nk'ibiriho. Twaguhamagaye nk'Imana ica inzira hatari inzira. Uba Imana mana muri iyo misozi mana uko arindwi, muri izo nkingi gihagaze ko nyakubahwa. Imbaraga zose z'umwijima zatuma izo nkingi zinyiganyiga. Uronyera ingabo zibe zinyohwe, zinanizwe n'imbaraga zawe z'ubushobozi. Urakoze tugushize hejuru. Ukomeze kuba Imana muza bwa kino gihugu, ukomeze kuganza abaganza muri kino gihugu, ukomeze kuganza umuriro umunyamahanga muri kino gihugu, ukomeze kwironkera izina rya rurangiranwa muri kino gihugu. Ukomeze mwami wanje ko ibikorwa bitangaje byubahisha wewe, bituma abantu bakumenya ko atari Imana ihwanye nawe. Urakoze kukoza ibirenze ibyo tugusavye, nk'uko ijambo ryawe rivuga ngo nuko wishobora gukora ngo ibirenze cyane ibyo dusaba ngo nivyo twiyumvira, nk'uko ubushobozi bwawe dukoreramo. Tugusabye ibirenze uyu mugoroba mana, tuvuze bike utohezereza ngaho, kuko uzi ibyo dukeneye, uzi ibirenze mu izina ry'umucunguzi wacu Kristo Yesu, amen. Haleluya, haleluya. Nizere ko nawe wasenze, amen. Nizere ko wumvise. Reka tuhe Audrey aririmbe indirimbo imwe gusa ya moto, hanyuma twakira umuvugabutumwa. Turashaka niwe waje kumviriza, jewe ni wandondera na ba Debora, turi hariya muri ville, ariko umushitsi niwe yakuzanye, igiseke yazanye. Turashaka ko tukironka tutariko turiruka, butije ufise umutima wiruka ngo ndatashe burije. Oya, Yesu abahezagire. Imana yacu ni seriye. Duhe kaze umukozi w'Imana ashike hano, twumva ubutumwa bwiza, turye duhage twinovore twuze. Turamuhaye ikaze ashike hano. Imana ihabwe icubahiro. Mana data twese uri mu ijuru, turasenze tugeze mu mwanya mwiza, umwanya wazanye umuntu wese nuwo kumva ijambo ryawe. Ijambo ryawe ni ijambo ry'ubushobozi, ijambo ryawe ni ijambo rihindura, ijambo ryawe n'umutima w'ubugingo, ijambo ryawe n'umuriro, ijambo ryawe n'igitutu, ijambo ryawe nyakubahwa n'ubushobozi bwawe. Ntawe ushobora gutandukanya ijambo ryawe nawe. Haleluya. Ni wowe jambo ry'ukuri, ijambo ribohora,
ijambo rikiza, ijambo rivura, ijambo rihindura amateka y'umuntu, ijambo mwami turaguhamagaye mu izina rya Yesu. Muri iri jambo tugira twumve mwami Yesu Kristo, abari hano bose mana ntiyagira ugenda uko yaje, ariko riba ijambo rihingura, rikiza, rivura, ribohora, ridukura aho twari turi, rigadushikana ku rundi rugezo. Izina ryawe rihabwe icubahiro mu izina ryawe gera Yesu. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Sinovuga byinshi. Umukozi w'Imana bamwe muzi kuri YouTube, abandi mwari maze kubona, nguyu yashitse ibaye inkuru y'impamo yivugire. Ikigeretse ko abari bamuzi bari bamuzi ari umwe, uyu munsi baje bakwiye. Twizere ko turonka ibikwiye. Hallelujah. Yesu abahezagire. Karibu umukozi w'Imana. Imana data, ise w'umwami wacu Yesu, ducishijwe bugufi no kugira ngo ushyirwe hejuru, ducishijwe bugufi no kugira ngo izina ryawe ryubahwe, ducishijwe bugufi no kugira ngo ibendera ryawe mwami rizamuke. Mwami ducishijwe bugufi, Mana y'isi yaremye ijuru n'isi, Mana y'abarundi, Mana y'Uburundi, Mana y'abarundi kazi, Mana y'abaremye bose bo mw'isi. Twe turi hasi, wowe ushyirwe hejuru, twe duceceke wowe wumvikane. Oh haleluya, haleluya. Imbaraga zawe zimanuke muri iki kibanza, imbaraga zawe zimanuke mwami, imbaraga zawe mwami. Mana y'amahoro, suka amahoro, suka amahoro. Duciye bugufi ku bw'iki gihugu mwami, duciye bugufi ku banyagihugu mwami, duciye bugufi, duciye bugufi mitima ya benshi kubone, duciye bugufi mitima ya benshi kumve, duciye bugufi. Mana ihindura, Mana ikora, Mana itabara, Mana ikiza, Mana iruhura. Duciye bugufi, duciye bugufi, duciye bugufi, duciye bugufi mwana. Mana y'Uburundi, duciye bugufi mwami, wigaragaze muri iki gihugu mwami, tabara iki gihugu mwami, rengera iki gihugu mwami, soza byinshi ku bw'iki gihugu mwami, ruhura benshi, rengera abadamu, rengera abagore, rengera abagabo, rengera abakobwa, tabara mwami, sana ububyutse muri iki gihugu. Turakubashe kuko uri uwo kubahwa, turakubashe. Abari aha bose munyemerere tuzamura amaboko yacu, zamura amaboko yawe kugira ngo Imana ishirwe hejuru. Wewe wageze aha ngaha, uzamura amaboko yawe, icyubahiro cy'Imana kiganze. Uzamura amaboko yawe, Imana y'Uburundi, Imana y'isi, Imana y'u Rwanda, Imana ya East Africa, Imana tuzamuye aya maboko yacu mwami, kugira ngo mwami urengere Uburundi, urengere abarundi. Tuzamuye aya maboko yacu kugira ngo imirimo yawe uruhuru, urengere mwami. Tuzamuye amaboko yacu. Haleluya, oh haleluya. Bari wowe uganza kandi bari wowe utegeka none niteka. Amen. Reka duhe Imana yacu amashyi menshi. Haleluya, haleluya. Reka twongere duhe Imana yacu icyubahiro ku bahageze. Uko yabiri kose yarakuremye, nihabwe icyubahiro. Amen. Dushimye Imana cyane ko Imana idushoboje kuba turaha. Si rimwe ngeze muri iki gihugu cy'u Burundi, muri uyu mujyi wa Bujumbura, si rimwe si kabiri, kandi nta nubwo ndekeye aho kugaruka. Ariko n'ubwa mbere nje n'umutware,
Haleluya. Nubwa mbere nje n'umutware wanjye, reka abasuhuze mu izina rya Yesu ubundi tuganira Imana. Oh, haleluya. Haleluya. Ni aho wicaye niba wumva nta kikubangamira watera haleluya y'imbaraga. Ongera kandi haleluya. Yesu nashimwe. Bwira mwene so ngurasa n'ubwiza bw'Imana. Ongera umubwire ngo Pastor Joseph aragusuhuje. Mubwire ngo yambi. Haleluya. Rero ndumva nezerewe mu mutima wanjye. Nezerewe kuba ndi kumwe namwe. Ni amahirwe akomeye. N'iby'agaciro. Amazina yanjye nitwa Pastor Nzayituriki Joseph. Uyu ni umufasha Imana yampaye. Haleluya. Umuririmbyi wari uhagaze hano ni wari urimo kuvuga ngo ihemba neza ntiyambura. Amen. Haleluya. Rero yampembye neza. Ibyo abandi batabonaga ngewe yankoze ku maso mbibona hakiri kare. Reka tuyihereze icyubahiro yo kabyara. Rero ndabizi ko ni umunyamasengesho kandi arumva nyotewe kubavugisha ijambo ry'Imana. Reka muha akanya akomeze ngewe nsubire kwicara. Imana ibahereze umugisha. Murakoze. Mbere na mbere mbanje gushimira igihugu cyatwakiriye cy'u Burundi. Dushimiye mwese abarundi n'abarundikazi bari mu gihugu hagati. Dushimiye n'abari hanze hirya no hino, abari kudukurikira online. Banje gushimira ubuyobozi bwatwakiriye. Imana ibahe umugisha. Abayobozi bose bari hagati muri twe, Imana ibahe umugisha. Ndashimira cyane ubuyobozi bwa kompanyi de Debora bwanteye iteka yo kuba hano. Sinzi niba nawe wamfasha tukabaha amashyi. Ndashimira cyane abakozi b'Imana. Ndabizi hagati muri twe barimo abashumba b'amakanisa. Imana ibahe umugisha kuba hagati muri twe. Twese itangazamakuru, Imana ibahe umugisha. Murimo mukora, Imana ibahembere. Turashimira cyane 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 abinginzi. Ndabizi ko kuba uyu murimo umeze gutya hari abinginzi bakoze akazi gakomeye. Imana ibahe umugisha mwinshi. Turashimira cyane abaririmbyi nabo badushyize mu bihe byiza. Ariko cyane 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 turashimira wowe waje wakihaye amashyi menshi. Turabizi ko Imana irakora akazi, ibyo yateganyije iraza kubikora. Haleluya. Amen. Reka tuganire ijambo ry'Imana. Umutwe w'amagambo twahawe cyangwa umutwe w'igikorane cyangwa igiterane uboneka muri Ezira. Ni igice cya 10 umurongo wa 4. Ariko kuko ariho tugiye kwiga cyangwa tugiye kuganira, uraza kunyemerera tuze gusoma igice cyose. Ngiye mfite Bibiliya y'Ikinyarwanda. Sinzi niba hari asomera Ezira igice cya 10 ku murongo wa mbere ugarukire kuri uwo wa 4. Ezira igice c'10 turahera ku murongo wa mbere. Yego. Abisirayeli bivangura n'abanyamahanga. Nuko Ezira agisenga yatura kandi arira, yikubise hasi imbere y'ingoro y'Imana. Ikoraniro rinini cyane ry'Abisirayeli, abagabo n'abagore n'abana, bakoranira ahari, kandi abantu bararira cyane. Maze Shekaniya mwene Yehiyeli, umwe wo mu bandurutse kuri Elamu, abwira Ezira ati twacumuye ku Mana yacu,
ko twabiriye abanyamahangakazi bo mu mahanga yo muri ibi bihugu. Yamara naho bimeze bityo, haracariho ivyizigiro vy'uko Abisirayeli bokira. Nuko rero none dusezerana isezerano n'Imana yacu yuko twirukana abo bagore bose n'abana bavyaye, dukurikiye inama yawe mugenzi, niyabubaha icagezwe c'Imana yacu, kandi bigenzwe nk'uko ivyagezwe bigera. Va hasi kuko ari ivyawe, kandi turi kumwe nawe, shira ubwoba ubikore. Nuko Ezira cava hasi, arahiza abakuru b'abaherezi n'abarewi n'Abisirayeli bose yuko bazobigenza nk'uko bagiye inama. Nuko bararahira. Maze Ezira arahaguruka, ava imbere y'ingoro y'Imana, aja mu cumba cha Yohanani mwene Eliyashibu. Ariko ashitseyo ntiyagira ico atamira, nta n'amazi yasomye, kuko yarababajwe n'igicumuro c'abavuye mu kinyago. Amen. Amen. Imana ibahe umugisha. Aya makuru ya Ezira ni igihe Abisiraheli bavaga mu bunyage, bamwe bajyana na Ezira, abandi bajyana na Nehemiya. Igihe kiragera ngo ariko Abisiraheli baracumura cyane, kandi bari bafite isezerano, bari bafite icyo Imana yabavuzeho. Kuko ijambo ry'Imana ryavugiye mu kanwa ka Yeremiya avuga ngo nakumenye ukiri urusoro. Buri muntu wese wicaye ahangaha, Imana yakumenye ukiri urusoro. Sinzi ubundi hari igihe umuntu aba akwegereye, nkaza kuza kumva hari amagambo ndi buvuge, sinzi niba uw'inyuma ari bumfashe, ariko hari amagambo wenda ndi buze kumva mu Kinyarwanda we ntuyumve neza, ariko Imana na Mwuka Wera baze kumfasha. Amen. Imana yakumenye ukiri urusoro. Uyu munsi kugira ngo ibyiringiro byawe, ubuzima bwawe bwongere kubaho, agaciro kawe kongere kabeho, uvaho isi n'ibintu byagushize, n'ukuri ubanza uvuga ngo Imana yakumenye mbere byose bitarakumenya. Hari umuremyi wawe wakumenye mbere. Haleluya. Iyi Imana igikumenya mbere, ikakumenya na sataramenya uko uzasa, ikakumenya na mama wakubyaye atarakumenya, ikakumenya bene wanyu batarakumenya, ikakumenya abo mwiganye batarakumenya, ikakumenya umugabo cyangwa umugore wagushatse atarakumenya. Unyemerere, haracyari ibyiringiro. Iyakumenye bose batarakumenya, hari ikiri bukora uyu munsi, hari ikiri bukora ku buzima bwawe. Yazanywe no kugukiza. Haleluya. Hari aho tujya kubera ko twahaye abantu agaciro. Ariko uyu munsi ndashaka nge nawe dusubire kuyatumenye kera. Nyaganyeza umuntu muri kumubwira ngo yakumenye kera. Haleluya. Abisiraheli Imana yari yarabamenye kera. Kuba baragiye mu bunyagano Imana yari yarabimenye kera. Ibibwira Aburahamu, bari mu gihe Imana yari izi, kandi yari izi n'igihe izakibakuriramo, yari izi n'igihe izakibakiriza. Imana ishimwe. Haleluya. Imana ikagenda ibiyereka. Reka nkubwire, Imana igenda itwiyereka uburyo bwinshi butandukanye, ariko kubera ibigenda binyura mu maso yacu, rimwe na rimwe ibyitweretse tukabiha abantu. Ariko ndashaka nkubwire ngo umuntu wese wakugiriye neza ntiyari kubishobora Imana itabimukoresheje. N'uwagukunze ntiyari kugukunda Imana itabigukoresheje. Haleluya. Imana ishimwe. Iki gihe rero ngo Abisiraheli bari babashije kujya kure cyane. Ngo Ezira afata igihe cyose wagiye kure, ikintu cya mbere kibaho ni ibyaha, ni ugucumura, ni ukujya kure y'umuremyi wawe.
ariko uyu munsi turakira mu izina rya Yesu turakira. Haleluya. Ezira ngo arapfukama ararira cyane, ararira ku bw'aba bantu, ararira, aratakamba, yikubita hasi. Haleluya. Yikubita hasi aravuga ngo munyemerere twongere dusezerane n'Imana yacu, munyemerere twongere tugirane isezerano n'Imana yuko iyi Mana ariyo Mana yacu. Umuntu wese Imana igiye gukiza nuwongera akisubiramo akamenya ko Imana ye ariyo Mana. Haleluya. Haleluya. Akamenya ko mbere ya byose hari Imana, mbere ya bose hari Imana, mbere y'ibyo unyuramo hari Imana, mbere y'ibyo wumvishe hari Imana, mbere y'akababaro hari Imana, mbere y'abakuroze hari Imana, mbere y'abakubabaje hari Imana, mbere y'abakwirukanye hari Imana, mbere y'ibihombo hari Imana, mbere yose hari Imana. Haleluya. Ukavuga ngo iyo reka mbanze nshaka iyi Mana. Mwama tugirire neza, Mwama turengere. Uyu munsi ngewe uhagaze imbere yawe ntago nari mfite inzozi ko bishobora kuzongera kubaho nkahagarara imbere y'abantu, ariko nari mfite rimwe. Haleluya. Umunsi nahuye nagiye gusenga, Imana ikambwira ngo mwana wanjye abarokore baravuga ngo Imana ni data. Njye nakuriye mu idini y'Abayisilamu, ntabwo baravuze ngo Imana ni ibyarwa nta n'ikisa nacyo, ariko ngeze ku Mana y'abera ravuga ngo ndi Imana, ndi so mu ijuru. Ndavuga ubu Imana isa nkanjye, ni data. Ndavuga ngo iyi Mana reka nyikurikire. Haleluya. Imana ishimwe. Ntabwo nyigendana n'idafite ikisa nacyo, itabyarwa, ngendana n'isa nanjye, n'isa nanjye. Amen. Ndashaka uyu munsi uze kwisubiza agaciro, nibwo uri bukire amagorwa urimo. Wisubiza agaciro isi yakwambuye, uvuge ngo ndi umwana w'Imana. Wisubiza agaciro ibintu byakwambuye, wikubite hasi, usubire ku muremyi wawe, umubwire ngo uri data. Amen. Haleluya. Haleluya. Reka uyu mwami tumuhe icyubahiro. Amen. Uyu mwami arashoboye. Ezira gisenga yatura, kandi arira n'amarira yikubise hasi imbere y'inzu y'Imana. Iteraniro rinini ringana nk'iri dufite, icyo gihe bari basa nkaho ntawe ukibitayeho, ariko bafite Imana igitegereje ko bacishwa bugufi no kuyereka ko ari yera. Haleluya. Umuntu rimwe umuntu yigeze yambwira ngo ari ngiye kumusaba amata y'umwana, inzara imereye nabi cyane, ngiye kumusaba amata y'umwana, arambwira ngo wowe ngo abantu bose umaze kubagera ahangaha, kubera amata agura amafaranga 200, ariko bakubonera ko abantu bose ntacyo kimaze ku isi. Iyo ni ya Mana buri wese yarebaga ubuzima nanyuzemo. Ngewe Debora uri imbere yawe, isi yarambabaje nta ruhare nabigizemo. Navutse ndi umwana nk'abandi bana, nta ruhare nagize rwo kugira ngo mama aci inyuma mubyara we. Mama yaciye inyuma mubyara we, ndavuka, ariko iminsi yo gukura kwanjye nkajya mporwa ibyaha bya mama.
nanyura he nyoko yakoze ibi yo nyoko mama yabikoze nagize mu ruhe ruhare. Ariko iyo utarabasha kumenya ko uriho kubera Imana, uko waba waravutse kose uriho kubera Imana, wuzura ibikomere. Ariko uyu munsi ndashaka ubwire ngo uko waba waravutse kose dufite Imana. Uko waba warabayeho kose ntabwo watunguranye, wabayeho. Amen, haleluya. Ndakura uyu munsi wa mbere ndashaka umuntu yumva Imana ikura hasi igakura mu nsuzuguzwa igihe cyose wamaze kumenya ko ari umuremyi wawe. Ndakura, maze gukura ababyeyi banjye ku myaka 13 nibwo bapfuye, barapfa. Ntangira guhura n'ibikomere by'amakosa mama yakoze, by'amakosa papa yakoze, ntangira guhura n'ibyo bikomere. Igihe kigeze numva nta kindi nakora uretse gushaka kwigendera. Ubwo nari mbyaye umwana wa mbere, ise nawe aranyanga. Iyo hari igihe uhura n'ubuzima ugashaka umuntu umwe ugukunda ukamubura, nawe anyanga ntacyo nakoze ngo nabyibushye. Kandi none se ko yari yagabuye, yari yahashye ashyira muri firigo, biruzura nkabirya ndabyibuha. Ndangije nawe aranyanga, ajya gukundana n'inshuti yanjye magara. Ntabwo byari byoroshye, numva mbaye nk'umusazi. Niyungura ubwenge ndavuga ngo reka njye hanze, ndavuga reka njye mu bihugu byo hanze. Ndahaguruka ndavuga ngo ngiye mu Bufaransa n'umwana. Erega uwo mwana nagendanaga araha imbere yanjye, nagire gutya bamwe bamubone. Niwe uri muri amfilima, ari imbere wireba inyuma, dore nguyu hano imbere nguyu. Murabona atari umukobwa mwiza? Haleluya. Yari afite imyaka 2, isa aranyanga, anyanga ku manywa nk'izi saha. Aranyanga neza ngo sinzi uko ngana. Ndagenda, urumva nabaye nk'umusazi, njya mu bindi bihugu, ngarukira mu Bufaransa. Urugendo rutari rworoshye, urwo rugendo ndarukora. Ngezeyo basanga mfite impapuro z'impimbano, kandi koko zari impimbano nakuye muri Uganda. Nari nagiye nitwa umugande uvuka Imbarara w'umunyankore, nitwa Mbabazi Pamela. Ndahaguruka ndafungwa, nitwa umunyankore sinzi wa Denor Uganda, sinzi ata nogambaki. Bajya bavuga ngo how are you fine, urengeje aho nari kugwaho. Bavuga bati nogambaki ntacyo, uriyo cya ntacyo. Kubera iki? Uri kugenda mu isi itari yawe. Igihe kiragera ndafungwa, ariko imbabazi z'Imana ndafungurwa. Maze gufungurwa n'uyu mwana, ndavuga ngo reka nongere ngerageze njye i Burayi. Ndahaguruka ndavuga ngo reka njye i Burayi. Uwo ni njye wageragezaga. Fata kana dutega bisi tujya Nairobi, dutega indi tujya Tanzania, dutega indi tujya Dar es Salaam. Byangombwa birashira, dutangira struggle. Twurira ubwato ubw'imizigo tugera Komoro, twurira ubwato tugera Angenwari, turagenda tujya mu kirwa cyitwa Mayotte. Icyo kirwa nakigezemo mu gitondo n'akana kanjye, saa 9 bari bamfashe. Nari mfashwe, ndongera ndagaruka. Ndafungwa iminsi 3, mfungiwe ahantu ku nkombe nkahariya kuri Tanganyika. Ndafungwa. Nyuma y'iyo minsi 3, uyu mwana urumva w'imyana y'imyaka 2, inzara itangira kumwica. Ndiho ndavuga ngo haracyari ibyiringiro. Inzara iramwica. Ku munsi wa 3 akajya ajya muri ba bazungu, akajya asanga aho barya akakoramo, akajya avuga ngo papa ngiye ndashonje. Agakora ku wundi ngo ndashonje. Umuzungu umwe aravuga ati ariko uyu mwana ninde? Nyina ninde? Manika akaboko. Narize mu Gifaransa, ngiye nize mu Gifaransa, ariko kubera struggle nanyuzemo narakibagiwe, nsigarana kimwe kivuga ngo semwa.
icyo ndacyumva nisemwa nawe aravuga ngo ende tura ubwo urumva avuze iki ariko umva kubera ikibazo ufite uhita wiruka ndiruka n'uyu mwana ikirwa kiba kimeze nka gutya nta mupaka unyura hari ukabura inzira ukagaruka wanyura ukabura inzira ukagaruka wanyura ukabura inzira ukagaruka paka uze kubona inzira amaherezo narayibonye ya mipaka yose nagiye nyuraho nihishe naje kuyigarukaho neza buri mupaka mfungwa nageze muri Uganda mfunzwe inshuro 7 ndafungwa ndababazwa ndafungwa ndatotezwa ndafungwa hari gereza imwe nafunguwe ariko ndyamanye na batayo ubuzima bwanjye burababazwa uribaza ahantu nkaha ugafungwa n'akana bwari ubuzima buruhije cyane sinari mfite ibyiringiro ko nshobora kuzongera guhagarara imbere y'abantu sinari mfite ibyiringiro ko nzongera kuba muzima sinari mfite ibyiringiro ko nzongera gushaka isi nari ndimo yahoraga imbwira ngo usigaje ijoro rimwe ugapfa ahari ejo uzapfa none hejuru arara hehe wajya kuryama ukavuga ngo hasi ndi buhabyuke ariko ndiho ndavugana n'umuntu uraha dufite Imana yatumenye kera tutaranyura mu magorwa yatumenye kera abantu bataratwanga yatumenye kera tutararuha iyo niyo Mana nyamana ni Imana itareba igihagararo uwo yamenye kera iramukiza haleluya amen ndafungwa ubuzima bunaniye ko urumva kugendana n'umwana abakwaka irindazi abakwaka amata abakwaka byinshi kugendana n'umwana byarangoye birangira ahantu nararaga ku rubaraza rw'umuntu uwo muntu yamaga kurara ku rubaraza ariko akararana n'akana mu nzu arambwira ati ariko ubuzima si uzabugumamo jya ujya ku muhanda wenda urabona abagabo nagiye ku muhanda njya gutangira gukora ubumaraya kugira ngo mbone amata y'umwana mbone umugati w'umwana ubwenge bwarambwiraga ngo niyo chance yonyine usigaranye niyo chance uyu ugeze hariya uhura n'utotezwa rikomeye uhura n'umubabaro utarabaho ariko hari abantu ushobora no kuba ufite umuntu nawe uriyo umubwire ngo haracyari ibyiringiro nahuye n'itotezwa ryo guhura umuntu agufata uko ashaka kuko aba atakikubonamo ubumuntu umuntu agusuzugura uko ashaka agukandagura uko abonye urahagarara bagakanda nk'abakanda ipera ariko Imana yatumenye kera ubwo uwo mwuga ndawukora nza no kubonaho amafaranga nkomeza noneho ubugome ntangira ubuzima bwo gushaka kwihimura kunange kubambabaje uwo mwuga ndawukora nkajya numva ngomba gusenya ingo z'abadamu gusa ngomba kujya nkundana n'abagabo bafite abagore kugira ngo ingo zabo zisenyuke ngomba kwiyeranja umugabo wese ufite umugore nkamusenyera urugo kuko nanjye ndi mu muhanda kuko basenye urwanjye nkumva niyo objectif mfite ariko Imana yari ingambiriyeho kwari uguhagarara imbere yawe nkakubwira ko nta hantu Imana itakura umuntu nta n'ubuzima na bumwe Imana itagukuramo nta n'akababaro na kamwe Imana itagukuramo haleluya iyo uyemereye gusa iragukiza iyo uyemereye irakuruhura Imana yo mu ijuru yansanze neka mvuga ngo niho yansanze mu gihugu cya Sudani intera inyota y'umwana wa kabiri nkumva mfite umwana wa kabiri ndifuza undi mwana kuko uwa mbere famiye yiwe yari yaramutwaye kuvugana nawe byari ikibazo ugakumbura kuvugana umwana famiye yanjye yose ngewe yarapfuye mama wanjye n'abankurikiye bane bose barapfuye bose bishwe na sida umwana wanjye najyaga mubona nk'undi muryango kunyima umwana ko ari nko kuntera ikindi cyuma
kwanga kuvugana n'umwana numvaga ari umubabaro ukomeye. Bambuza kuvugana n'umwana, bambuza guhura n'umwana, bambuza imyaka hafi myinshi. Umwana bamushyiraho, bamunyangisha ku buryo ntashoboraga guhura n'umwana. Umutima wanjye uravuga ngo ariko uwashaka umwana, nshaka umwana wa kabiri. Umwana wa kabiri nabonye umuntu ndamubwira nti ngwino ntere inda ndakwishyura. Nakoze amabi yose abaho kugira ngo mbashe kubona umwana. Mbyara umwana wa kabiri, nawe ni umukobwa. Uwo mwana niwe Imana yamfatiyeho kuko nararwaye, mara ubuzima bunini ndwaye. Igihe kiragera nshakisha uburyo bwo gutaha, nta yindi choice nari mfite uretse gutaha. Mbwirira umuntu mwicaranye ngo igihugu cyawe ni icyawe. Igihe cyose hari igihe umuntu arara adasengeye igihugu cye. Imana iha umugisha kompanyi de Debora ihora isengera Uburundi, kuko igihe cyose Imana ntigeze ikora agisida yo kugira ngo uvukire mu gihugu cyawe. Iyo ari cyo wavukiyemo, hari umugisha wawe ukirimo, hari umugisha wawe uri mu gihugu. Iyo uraye udasengeye igihugu cyawe, hari umugisha wawe uba ugiye. Imana rero ikingaruramo mfite inda. Nari mfite inda y'amezi 8. Icyo gihe nabanaga n'umuntu ufite sida. Narakoze amakontra y'abantu bafite sida kugira ngo nibura nzashake amafaranga menshi. Nza numva umutima wanjye unyemeza ko mfite sida. Inda yujuje amezi 8 njya kwa muganga nsanga nta sida mfite. Muri uwo muhanda wose sinigeze nkuramo sida. Icyo nahakuye ni ukubura ibintu byose nari mfite. Ibintu byose biragenda, ibintu byose binshiraho, ariko ubugingo bwanjye buguma ari buzima. Uyu munsi ndaza gusengana n'umuntu, sinitaye ku bagiye n'ibyagiye, ndaza gusengana n'ubugingo. Dufite Imana ikiza ubugingo, kandi iyo yakijije ubugingo ibintu byose biza bikurikiye ubugingo. Haleluya, amen. Naricaye maze kubyara uwo mwana wa kabiri, nagarutse aho mvuka iwacu, ngaruka abantu bose banyitezemo umuntu w'igitangaza. Ikintu babonye nsubiye kuba mu buzima busabiriza. Umushuti wanjye yari yarampaye isorori nkajya ngenda urugo ku rundi nsaba ibiryo ahantu nigiye maternelle, ahantu nigiye secondaire, ahantu nakuriye, ahantu mama yambyariye niho nasabiraga ibiryo. Nasabaga uru rugo ntirume ruriya rukama, ejo rukama urundi ntirume. Igihe cyo gusaba kigeraho numva gitangiye kundambira, nkajya numva uyu munsi niba mbibonye ejo nzabikura hehe. Nkumva umutima urambwira ngo kuramo intoki udahaze kugira ngo uzabone ibyo urya ejo. Ubwo buzima umuntu abunyuramo. Igihe cyarageze njya gusubira gutura mu mazu y'iwacu, ndara ku isima mfite agahinja. Uwo mwana narinzanye, inzara inyicana n'uwo mwana, iratwicana. Umwana agira amezi 8 afite ibiro 3 kubera inzara. Ubuzima bumaze kunkomerana, nibwo nifuje gupfa. Rero nifuje gupfa. Abapangayi nasanze mu nzu z'iwacu harimo n'uriya mugabo tubana, nawe yari umupangayi w'iwacu. Nibwo bifuje ko basi ngwino tubere umukozi wo mu rugo. Amazu 3 yose nemera kuyabera umukozi wo mu rugo. Nabwo kandi mpinduka umukozi udakorera ibiryo, mpinduka umukozi udakorera amafaranga, ukorera ibiryo. Nabafuriraga imyenda, nkabakorera akazi kose, bakampemba ibiryo byo kurya, bakampemba igikoma. Umunsi umwe nk'uyu munsi hari igiterane nk'uko iki gihari. Iki giterane Imana yateranyije
hari umuntu umwe uri buze gukira, hari umuntu umwe uri buve mu nzu arimo, hari umuntu umwe uri buve mu bibazo ahagazemo. Imana nabonye niyo turi bubone uyu munsi. Hari umuntu umwe amateka yari buhinduke, hari umuntu umwe ubuzima bwe buri buhinduke. Oh haleluya! Hari igiterane nk'uko iki gihari. Umushuti wanjye arambwira ati ngwino tujyana ahantu mu giterane. Ndamubwira nti urabona ibibazo mfite, igikenewe ari ukujya mu giterane. Arambwira ngo mbabarira tujyane. Ndamubwira nti banzungurire byeri, banzungurire byeri tugende. Arazingurira kandi ndazigotomera. Mare kuzigotomera ndamubwira nti tugende, ngo tujye mu nzu y'Imana. Nibwo bwa mbere nari ngeze mu nzu y'Imana. Ngo tugere mu nzu y'Imana, ntangira kubyina. Haleluya! Imana umuntu wese imukirisha aho ishaka. Ndatangira ndabyina. Mama, urumva ubuzima bwanjye bwabaga mu kabari. Nari narakennye ntakibuka kujya mu kabari, ntago nabonaga muziki. Ngo ngere mu nzu y'Imana nsanga bariho barabyina za zina, nguri Imana nyamana, yo nguri Imana nyama. Urumva sinari kubyina uko babyina, nabyinnye zonze nkajya manuka. Oho, uri Imana nyamana, manuka hasi kata hejuru. Dore ngo ndumva nkajya nkora naha nkagaruka naha nkagaruka, ndavuga ni ya buri gihe mubyina gutya mutishura. Arambwira ngo ntago bishyura, nta n'amafaranga watanze. Ati ntayo, ntuzongere kunsiga, ntago mwishyura. Ndamubwira ntuzongere kunsiga. Haleluya! Sinitaye kuwakuraritse, ariko icyatumye ugera aha ngaha ni ukugira ngo ukire. Hari icyo Imana iri bugukize. Haleluya! Ndamubwira nti umva, nejo tuzabyina gutya ku buntu, nejo tuzagumya tuza tujye tubyinira ubuntu. Ati mbwirira umuntu muri kumwe ngo bino bintu si ubuntu. Mubwire ngo hari uwishyuye amaraso, hari uwishyuye amaraso. Haleluya! Icyo gihe nari ngiye guhura n'uwishyuye amaraso. Igihe cyanjye cyari cyageze, igihe cyanjye cyari cyageze ngo mve mu maraso y'abantu. Igihe cyanjye cyari cyageze ngo amarira ndira ceceke. Igihe cyanjye cyari cyageze ngo amateka ahinduke. Igihe cyanjye cyari cyageze. Ndumva hari umuntu igihe cye nawe kigeze, hari umuntu hano nawe igihe cye kigeze. Haleluya! Iyo igihe cyawe cyageze wumva amahoro, wumva amahoro, wumva umunezero. Imana ishimwe. Nahambwira abantu bose ngo Imana y'abarokore, ejo nzasubirayo. Nibwo nabwiye abapangayi banjye, ndababwira ntimvuyeyo, kandi nanezerewe. Uko niko nakunze Imana y'abarokore, niyemeza kuyikurikira. Umunsi wa kabiri ngiye mu rusengero, Imana yarambwiye ngo ni njye wakunyujije mu byo wanyuzemo, ni njye kandi ndi so, nzakubera Imana. Uwo munsi nkubita amavi yanjye hasi, ndabaza ngo birasaba iki? Barambwira ngo birasaba gukizwa. Ubuzima bwanjye kuva uwo munsi mbuha Kristo. Ndavuga ngo Kristo nguhaye ubuzima bwanjye. Haleluya! Ntangira urugendo nk'urwa Ezira rwo gutangira kuririra Imana. Ndirira Imana kubw'agahinda kari kuzuye umutima wanjye. Ndarira kubw'ubuzima mvuyemo, ndarira kubw'amateka, ndarira. Imana itangira urugendo nanjye. Imana ishimwe. Haleluya! Imana itangirana nanjye urugendo. Uyu munsi nagira ngo umuntu wese uraha abanze yumve Imana iyije kukubyutsa. Ijambo ryavuze ngo byuka
byuka kuko ari ibyawe. Hari igihe isi kubwira ngo si ibyawe. Ntabwo nari nzi ko kwambara agatimba ari ibyanjye. Ntabwo nari nzi ko kwambara nkaberwa gutya ari ibyanjye. Nari umukobwa wambara ubusa. Sinari nzi ko gukenyera ari ibyanjye. Ntabwo nari nzi ko gutunga amafaranga nakoreye atavuye mu bagabo ari ibyanjye. Ntabwo nari nzi ko kwitwa madamu ari ibyanjye. Ntabwo nari nzi ko kwitwa mama w'abana ari ibyanjye. Hari igihe isi ikwambura ibintu byose, ikakwambura agaciro, ariko muri iki giterane Imana iravuga ngo byuka, byuka umenye ko ari ibyawe, byuka umenye ko ari amahoro ari ayawe. Ibyo Satani yakunyaze ava aho ngaho, ongera umenye ko ni ibyanjye. Haleluya. Hari umuntu wumva agiye gusubirana ibye. Uyu muri iki giterane ari busubirane ibye, ngo abwire Imana ngo ibyanjye biragaruka. Amen. Haleluya. Iyo wabashije kugendana n'Imana, ikujyana nk'umwana. Kwitwa umwami n'umwamikazi ni ibyawe. Kwitwa umugore mwiza ni ibyawe. Kubahwa ni ibyawe. Kugira agaciro ni ibyawe. Gukundwa ni ibyawe. Haleluya. Ese mugira ngo uriya mugabo yankunze mfite ibiro bingahe? Ukungana? Ni uku nguku, ariko kuko byari ibyanjye. Haleluya. Nyamara wibuke ko nagize ibiro 40 baranyanze ngo nabyibushye. Noneho uriya tubana wankundira ko mbyibushye. Haleluya. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Amen. Ariko abantu bari aha nimwamutunga ibiganza mukavuga ngo Imana imuhe umugisha. Imana imuhe umugisha. Erega abantu bose baramwegereye, baramwegera batangira kandi ni ibyanjye. Ibintu bakwatse ni ibyawe. Yego. Bibiliya yavuze ngo byuka, byuka kuko ni ibyawe. Nkorera kuri uwo muntu mukangure mubwire ngo byuka. Hari igihe umuntu agira ngo abaryamye ngo nabari ku buriri. Iyo utarasobanukirwa ko ari ibyawe ubusinziriye, munyeganyeze umubwire ngo byuka. Uyu munsi bigarukane ni ibyawe. Ni ibyawe. Kuba wahagarara aha ngaha nawe ni ibyawe. Kuba nawe wakundwa ni ibyawe. Kuba uzagira ubutunzi bwinshi ni ibyawe. Haleluya. Amina. Ni ibyawe. Ntabwo ari iby'abariya, oya, ni ibyawe. Kanguka, ni wowe Imana yabiremeye. Kanguka, ni wowe Imana yabyemereye. Abadamu muri aha ngaha, abamama muri aha, kuba abakozi b'Imana by'ibyamamare ni ibyanyu. Guhaguruka mukahaguruka mukabwira abantu gukizwa ni ibyanyu. Kubaka amazu akomeye ni ibyanyu. Gushinga amashengero akomeye ni ibyanyu. Haleluya. Amen. Ni ibyawe. Ezira arababwira ngo mubyuke kubera ko ni ibyanyu. Imana ishimwe. Haleluya. Imana yangiriye neza, igiye kunkorera ubukwe abantu bose baritambika bose. Abanzi niga primaire baritambika, abanzi nasinze ndara mu muhanda baritambika. Mwabonye ukuntu uriya mugabo ari mwiza cyane? Mwabibonye? Mwabibonye? Ihemba neza. Noneho bajya kuri uriya mugabo bati ubaye iki? Ubaye iki? Ubaye iki? Amateka ye ntuyazi. Ntuyazi amateka ye. Uriya mukobwa nururara, uriya noneho bakanagereka nurusinzi,
goryi nururara nk'uko ubona izi bafure zitendetse ngo ni igisinzi, ni ikirara, ni icyomanzi, rwarananiranye, isi igihagurutse ibintu ikabitondeka kugira ngo udatambuka, ariko iyo Imana iserutse ibyigizayo ugatambuka. Iyo ari ibyawe Imana ica inzira, uburemere bwabyo ntago bukanga Imana, ubunini bwabyo ntago bwitambika Imana. Iyo Imana yahagurutse kuguha ibyawe ibiterurana n'imbaraga nyinshi ikigizayo. Haleluya. Baritambika abagabo baritambika baturi uriya se. Umugabo akaza ati bambwiye ngo ntabwo nzagushobora, ariko sheri uzaba unyikoreye, ni wowe tugende. Ubu se mwabantu muri aha, umuntu wambaye nkanjye gutya murabona ntashobotse? Abantu bajya bakurebera aho wahombeye bakagira ngo ntago wakongera gucuruza ngo byemere, bakakurebera mu bana bakunaniye bakagira ngo ntiwagira ubwenge bubarera. Haleluya. Gira gutyo babwira ngo munkure mu isi yashaje, munkure mu isi yashaje. Uyu munsi va mu isi yashaje, vaho byapfiriye, vaho byananiwe, vaho bavuze, vaho hari ibintu bimeze nk'ibi bibafure. Iri joro Imana irabyigizayo winjire mu byawe, irabyinjizayo amateka yawe ahinduke. Amen. Haleluya. Haleluya. Dufite Imana itareba nk'abantu. Imana yo yararebaga ikandeba uyu munsi mpagaze imbere yawe, ikareba ko hari igihe nzatinyuka kukubwira ko bishoboka. Ntabwo yari kuma umugabo utankwiriye, yagombaga kumuri bati wa musore we kuri mwiza ubaye iki, none se ninjye ukwiye ababi? Kuri mwiza ubaye iki, none data se yampa ababi? Amen. Sheri wari kubuhombye. Haleluya. Ngirira umuntu muri kumwe ngo si bya gushakira ni ibyiza. Data ibya gushakira uyu munsi ni ibyiza. Haleluya. Tugiye kuririra Imana, tugiye kuririra Imana. Amen. Uyu mugoroba uyiririre iyatabaye Debora iracicaye mu ijuru. Uyiririre Imana yahinduye amateka yanjye nahirajya. Haleluya. Nabaye ku musozi w'iwacu, ku musozi mvukaho, narahabaye uwabuze isabune nkabona barancakiye. Narahabaye ubuze isukari akaza kamuntwara ngo nibye. Nari narabaye umujura w'ibyo basize hanze kandi bambeshera. Ubuze ikintu wese ngo mujye kureba uriya niwe wakibye, bakantwara bamfunga, abantu bose bari gutera amabuye, nkagenda nisobanura ko ntibye, nkavuga ngo ntabwo nibye. Icyo gihe no kubona irindazi ry'umwana ry'igiceri cya 50 byari ikibazo. Uwo ngiye gusuhuza akabwirira abana be ngo mwigireyo. Uwo ngiye gusuhuza abana twiganye mama bakabigizayo. Isi yose ishyira mu kato, isi yose yanga kumva ko naba muzima. Ariko igitondo kimwe uyu mwami w'abami amenya ko nanjye ari ibyanjye, amenya ko kumererwa neza ari ibyanjye. Nje kukubwira Imana itareba nk'abantu, nje kukubwira Imana itarenganya, Imana iz'ukuri. Unyemerere uyiririre uyibwire ngo data nanjye rata ni ibyanjye. Byuka abarozi bagushize, kuba muzima ni ibyawe. Byuka ubuzima bwagushize,
byuka aho divorce zagushize, byuka aho bene wanyu bagushize, byuka aho ngaho wongere ugirane isezerano n'Imana yawe, uyibwire ngo byuka aho ibiyobyabwenge byagushize. Nageze aho mbabara ku munsi nkajya nywa ububure 10 bw'urumogi, nkanywa kokayine, nkanywa heroine, nkirirwa ibiyobyabwenge byandushije imbaraga ndyamye mu muhanda. Ariko umunsi nahuye na Yesu, menya ko kuba muzima ari ibyanjye, menya ko ntagomba kugenda nanyweye ibiyobyabwenge. Haleluya. Nakoresheje ubukwe, numira abantu bose habura ababuzamo. Uwo ngiye kubwira akambwira ati ninde ufite ubukwe? Ninde? Nti ni njyewe. Wowe. Uwo ngiye gushyira invitation ati shishishishi. Wowe. Ngize amahirwe ntibabuzamo ariko barabushungera. Nambara ikanzu mbwira uriya mugabo ntiburetse, reka mbanze mbereke Yesu. Nkajya mfata ya kanzu, ni nubwo utabujemo ariko urahari. Bose bamenya ko nanjye kwambara agatimba byari ibyanjye. Haleluya. Bama ibyumweru 2 nzamara mu bukwe, imyaka 10 n'ingahe ndayirangije mu rugo. Ndayirangije kandi ndi mu rugo mvuga Yesu nubaha uyu mugabo. Nanjye kuba mu rugo byari ibyanjye. Haleluya. Banyangisha abana. Nigeze kuva iriya nza gusura uyu mwana wanjye, niyansuhuza, niyamobera. Mama yarakujugunye, yaragutaye, agahinda karanyica. Ariko uyu munsi ndi best friend we. Kuba mama we byari ibyanjye. Abana batansuza, batampobera kubera ubuzima. Kuba umushumba nanjye nkaba umushumba byari ibyanjye. Narahagurutse nemerera Yesu gusa, nkubita amavi yanjye hasi, nkajya mbwira Yesu ngo Yesu, nanjye kuba nakwicarana nabo nabyaye ndumva byambera. Umwana atansuza, atangwa mu gituza, ko baramubwiye ngo nyina yaramujugunye. Sinari namujugunye, n'ubuzima bwari bwanjugunye. Ariko maze kumenya Yesu angarurira ubuzima. Iyo agaruye ubuzima agarura n'abantu. Haleluya. Nta hantu na hamwe uhagaze Imana itagukura. Ezira asezerana nabo. Uyu munsi ndagira ngo uve ku masezerano y'abantu. Bantu usezerana nabo bagahinduka. Bari mu buzima bugoye, bari mu buzima bw'ubunyage, bari mu buzima buruhije, bibatera gucumura, bibatera kubabara. Iyo wahuye n'ibintu bikomeye, ushiduka nawe wacumuye, ushiduka watekereje nk'abandi, ushiduka wakoze ibidakorwa. Ariko unyemerere uyu munsi wongere ugirane isezerano n'Imana. Wongere ugirane isezerano n'Imana. Imana iraza kugukiza. Amen. Reka tumuhe icyubahiro uyu mwami. Uyu mwami araza kudukiza. Haleluya. Bibiliya itubwira umugabo witwa Samusoni. Samusoni Imana yashizemo imbaraga, imushyiramo ubudahangarwa. Ngo ariko igihe kimwe umugore amuryamisha ku bibero. Ngo amara kumuryamisha ku mubero, ashaka ahantu hari imbaraga. Ashakisha ahantu hari imbaraga. Isi iyo iri kukuryamisha, iba iri gushaka ahahisha imbaraga zawe. Muri wowe harimo imbaraga. Haleluya. Muri wowe harimo imbaraga. Kuba waratsinzwe ntabwo ari ubwa nyuma. Muri wowe haracyarimo imbaraga. Uyu mugoroba
natumwe ku buzima bwawe ngo muri wowe haracyarimo imbaraga. Natumwe kuri wowe rata haracyarimo imbaraga. Hari ibijya biryamisha umuntu wamwizera. Samusoni yizeye Delila, aramwizera, aramukunda, amuhishurira ibanga, ararimuhishurira, aramubwira ngo mbwira ahantu nshobora gukora, mbwira ahantu nakora nawe ukamera nk'abandi. Haleluya. Mbwira ahantu nakora ukamera nk'abandi. Samusoni yicishaga abantu, yajyaga afata ngo urwasaya rw'indogobe akica ibihumbi n'ibihumbi, ariko aravuga ngo mbwira ahantu nakora. Hari igihe ukora ugakora, ariko umva ibanga rikameneka, ahantu bakora nawe ukamera nk'abandi. Ariko Samusoni Imana yaramubyukije ubwo yahendahendaga Imana, arayibwira ngo Mana niwemere ko ngwa mu maboko yabo, niwemere ko ngwa uyu mugoroba tugiye gutakira Imana, niyemere kugwa mu maboko y'abanzi bawe, niyemere kugwa mu maboko y'abarozi, niyemere kugwa mu maboko y'abakwibye, niyemere kugwa mu maboko y'abakurwanyije. Aravuga ngo Mana ngirira neza, niwemere kongwa mu maboko yawe. Haleluya. Barundi niyagira amaboko y'abantu mugwamo. Igihugu cyanyu ni igihugu cy'umugisha, ntabwo ari igihugu cyo kugwamo, ni igihugu cyo gukiriramo. Ntabwo ari igihugu cy'umuvumo, ni igihugu cy'umugisha. Ntabwo ari igihugu kirumba, ni igihugu cyera. Haleluya. Imana itugirire neza. Ndifuza ko uyu mugoroba haracyari uruhande abanzi bawe batazi, haracyari uruhande Imana irukoreho. Haleluya. 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 Ugirira Imana icyizere. Ndifuza ko wongera ukagirira Imana icyizere, wongera uyigirira icyizere. Nigeze nabwira Imana, ndayibwira ngo nungirira neza sinzigera ngira na rimwe isoni zo kuvuga ubuzima mvuyemo. Nungirira neza nzahaguruka mvuga ibyaha byose nanyuzemo. Nunabara ukankura mu gusabiriza, ukankura muri iyi si nitwa umujura, ukankura muri iyi si nirirwa ngenda n'isorori, nzahaguruka mbwira abantu Imana, Mana nungirira neza. Imana ikora ku ruhande isi itarizi. Uruhande isi itarizi ni urwo guhagarara nkavuga gukomera kwayo. Uru ni rwo ruhande isi itarizi neza. Haleluya. Mana ishimwe. Aravuga ngo nzagendana nawe. Byuka, byuka, tinyuka, byuka, nzagendana nawe. Tinyuka, tinyuka ubikore, nzagendana nawe. Imana yari iri kubwira, haleluya, Abisiraheli mutinyuke, izagendana namwe. Haleluya. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Imana ihimbazwe. Ni Imana itareba nk'abantu. Uyu munsi wemere uyigirire icyizere, uyigirire icyizere, wongere ugirane isezerano nayo. Haleluya. 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 Amena. Nuko rero dusezerane isezerano n'Imana yacu yuko tusenda, yuko tugira ibyo twirukana, tugira ibintu izindi mana twirukana, kugira ngo Imana itugirire neza. Byuka kuko ari ibyawe kandi turi kumwe nawe. Amen. Hari abandi bantu Imana izahagurutsa ku buzima bwawe. Haleluya. Kera sinari nzi ko aho nabereye nanywereye ibiyobyabwenge ariho nzabera umushumba.
sinari nzi ko aho nasuzuguriwe ariho nzatabarirwa, ariko mu ruhande Imana yari yarahishe ko arirwo nzatabarirwamo. Uyu munsi hari umuntu urushye nk'uko nari ndushye, nizeye Imana yanyishije ko uyu munsi iramugirira neza. Imana yanduhuye nawe ikuramugirira neza. Haleluya. Nizeye ko Imana irakora imirimo. Ubwo nari ndi gusenga nitegura kuza, Imana yarambwiye ngo nze mbwira abazaza imbere yanjye bose yuko izatanga ubuzima. Izatanga ubuzima, kandi ubuzima izatanga nta muntu uzaba kwambura. Ubuzima Imana izatanga, ibintu byose bizima bizakurikira ubwo buzima. Haleluya. Hari ubuzima bushya Imana igiye kuzana ku buzima bwawe, kugira ngo ibintu bizima bigukurikire, abantu bazima bagukurikire. Haleluya. Ubwo nari ndi gusenga ndimo nditegura kuza, Imana yarambwiye ngo uyu munsi irazura. Hari umuntu iri buzure, yaba umwe yaba ari babiri, hari umuntu iri buzure. Imana irazura, amagufwa yawe arazuka, umubiri wawe urazuka, ingingo zawe zirazuka, proje zawe zirazuka, urugo rwawe rurazuka, bizinesi yawe irazuka, hari ibintu byawe biri buzuke, hari abantu bawe bari buzuke, hari imishinga yawe iri buzuke, kuko Imana yazanywe no kuzura. Haleluya. Hari umuntu wumva ashaka kuzuka ngo agire gutya, abwira Imana ngo Mana unzure, wongere unzure mbe mushya, wongere unzure, uzure amateka yanjye, uzure inzozi zanjye, kuko ari ibyanjye. Haleluya. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe. Ubwo nari ndi gusenga, Imana yarambwiye ngo abo bantu babwire ngo ndakura abantu bashaje ku buzima bwabo, nzana abandi bantu bashya. Hari abantu bashya Imana iri bukuzanire, hari abantu bakunanije, hari abantu bakugoye, hari abantu bakumennye umutima, ariko Imana igiye kubakuraho, izana abandi bantu bashya kugira ngo nawe winjire mu buzima bushya. Imana irazana abantu bashya kugira ngo amateka yawe abe mashya. Haleluya. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Reka twongere tuyihe icyubahiro. Haleluya. Data wa twese uri mu ijuru, ubwo nari ndimo gusenga yarambwiye ngo iki gihugu ugiye kugiha kwera, igiye guha kino gihugu kwera, igiye kugiha kurumbuka, ibyo bazatera bizarumbuka, igiye gutanga umusaruro muri iki gihugu, igiye kwirukana inzara muri iki gihugu, igiye kwirukana inzara mu banyagihugu, igiye kongera kuzana ubutaka burumbuka. Haleluya. Reka twongere tuyihe icyubahiro Imana. Haleluya. Hari ibyo Imana igiye gukora. Amen. Ibi bintu mugiye kubibona bisohora. Imana yarambwiye ndi gusenga, irambwira ngo izanye ikanguro, izanye ububyutse mu bagore, izanye ububyutse mu bagore. Hari abagore bagiye kwamamaza ubutumwa, hari abagore bagiye kuvuga imirimo n'ibitangaza bya Yesu, hari abagore bagiye guhaguruka bubaka amatorero, bubaka amashengero, kuko igihe cy'ububyutse cyageze hano mu Burundi. Igihe cy'ububyutse kirageze. Haleluya. 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 Tuyongere icyubahiro. Iyi Mana yacu tuyongere icyubahiro. Ni Imana ije gukiza. Amen. Haleluya. Tugiye gusenga. Tugiye gusenga. Uyu munsi nashatse kukubwira, gusa nkubwire ngo iyantabaye iracyitwa Imana. Amen. Hari igihe umuntu ashobora kuguhagarara hano imbere ukavuga ngo uriya ni muntu ki? Ndi umuntu wari usuzuguritse ariko Imana yagiriye neza.
ndutari kwemerwa ariko ubu nemewe kubera Imana, ndutari gushakwa, ndutagiraga imiryango ariko isi yose yabaye umuryango wanjye, nari umutindi wo kubabarirwa ariko uyu munsi Imana yangabije iby'isi kugira ngo binyemere. Haleluya, Imana ishimwe. Ahantu wicaye zamura ibiganza byawe, subiramo ngo data, data, nzamuye bino biganza byanjye. Ahari nagucumuyeho, sinakora ibyo ushaka, ndakubabaza, nzamuye no maboko yanjye, mbabarira, mbabarira, mbabarira. Mu myaka yose maze kuva navuka nahuye n'abambabaza, mura n'ibimbabaza, ubuzima burambabaza, abo nkunda barampinduka, ariko nzamuye aya maboko yanjye, mbabarira. Uko nitwaye bitakunejeje, mbabarira. Ibyaha byose biri kungaragaraho, ngusabye imbabazi. Mbabarira ibyaha nakoze, mbabarira ibyaha nakoze, ibyo nakoze mu buto bwanjye, ibyo nakoze mu myaka yanjye, ibyo nakoze mu rugo iwacu, ibyo nakoze aho mvuka, ibyo nakoze mu nshengero, ibyo nakoreye abantu. Umuntu wese nababaje, manitse aya maboko yanjye. Ubwo waje kugenderera Uburundi, ubwo waje kugenderera abarundi n'abarundikazi, manitse aya maboko, nanjye ungirire neza, nanjye ungirire neza. Amaraso yawe anyeze ibyaha byose bingaragaraho, bimveho kubw'umusaraba wawe, mu izina rya Yesu, amen. Hari umuntu uraha utarakizwa, utarakira Yesu n'umwami n'umukiza. Biragoye guhura na Yesu utaramwakira. Akeneye ko ufungura umutima aze yinjire. Uyu munsi urahari udakijijwe. Umunsi nakiriye Yesu amateka yanjye yarahindutse. Umunsi nakiriye Yesu nabaye uwo kwifuzwa, izina ryarahindutse. Umunsi nakiriye Yesu niwo munsi ubuzima bwanjye bwahawe ishusho. Umunsi nakiriye Yesu niwo munsi izina ryanjye. Uyu munsi Imana irakubyutsa ari uko wayakiriye mu mutima wawe. Urahari ngo uhaguruke, ngwino tubanze tugusengere, ngwino tugusengere. Wowe ushaka gukizwa, ngwino tugusengere, amateka yawe ahinduke. Ngwino tera intambwe uze, ngwino nshuti ya Yesu, ngwino. Uyu munsi amateka yawe ahinduke. Uyu munsi ubuzima wari urimo buhinduke mu izina rya Yesu. Ngwino tugusengere, tera intambwe uze tugusengere. La kosatra. Mu kanya tugiye gusenga kugira ngo Imana idukize ibindi indwara, Imana ikora akazi. Wewe wakoraga umwuga w'ubura, iyangiriye neza iracyari Imana. Wewe wari mu biyobyabwenge, iyantabaye iracyari Imana. Wowe watwaye abagabo bandi bivemo, iyanduhuye iracyari Imana. Umwana utaragira imyaka 12 abaretse, umwana utaragira imyaka 12 abaretse, abana bataragira 12 babe baretse. Dufite Imana ihindura amateka. Iyo ngiyo yaminduriye amateka iracyahari. Uyu munsi nawe iraguhindurira amateka. Uze wiyemeje gukizwa, uze wiyemeje ko dufite Imana iruhura, uze wiyemeje ko dufite Imana itabara, uze wiyemeje. Uyu munsi tugiye mu kanya, tugiye gusenga, mu kanya tugiye kuririra Imana, mu kanya tugiye kwinginga. La kota kola kita la kisa la bontalia dreke telebo. Banzuze uhure na Yesu, banzuze umwakire,
uze umwakire mu mutima wawe, wiyemeze kuva muri ibyo byaha. Umunsi nafashe umwanzuro nkavuga ngo ndakijijwe, niwo munsi ubuzima bwanjye, isi nari ndimo nayisohotsemo, niwo munsi izina ryanjye ryahindutse. Abari bazi ko mpfuye nabi birahinduka. Abari bazi ko nzicwa n'ibiyobyabwenge babona mbaye muzima. Abari bazi ko nzapfira ku muhanda babona ubuzima burahindutse. Abari bazi ko nzapfa nsabirije babona ubuzima burahindutse. Dufite Imana itabara, Imana Data uyu munsi gutabara. Yemerera ize mu mutima wawe, yemerera uhage ibyaha, haga ibyaha wari urimo. Bwira Imana ngo ubuzima nari ndimo ndabuhaze. Bwira Imana ngo amateka nari ndimo ndayahaze. Bwira Imana uyibwire ngo ndabihaze, ndashaka kukwakira, ndumva nshaka kukwakira. Uyu munsi Yesu akubere papa, Yesu akubere papa, uze wakire. Aho abantu bagutaye Imana izu yakire. Irakubera umubyeyi, irakubera umurengezi, irakubera umucunguzi, irakubera so, irakubera data, irakubera umugore, irakubera umugabo, irakubera byose. Irahagarara aho abantu banze guhagarara, irakora ibyo abantu banze gukora. Iyi Mana yacu irashoboye. Zamura ibiganza byawe, zamura ibiganza, ubizamure mu mutima, atari ukugira ngo nibaza ko hano buri wese uje nanjye nuko naje. Uze uhaza inzoga, uze uhaza agasuzuguro ko mu muhanda, uze uhaza ibiyobyabwenge, uze uhaze kutagira aderese, ubihaze, ubihage rwose. Uraza kubona Imana ikugiriye neza. Mu kanya tugiye gusenga, tugiye gusenga Imana ibyuri byacu n'abacu. Tugiye gusenga, ariko ntabwo twakwihuza n'Imana hakiri abatari abana b'Imana. Zamura ibiganza byawe, subiramo uti Mwami Yesu, Mwami Yesu, nzamuye amaboko yanjye, mfunguye umutima wanjye, ngwino winjiremo. Uyu munsi natuje akanwa kanjye ko Yesu ari wowe Mwami n'Umukiza w'ubuzima bwanjye. Natuje akanwa kanjye ko ntacyo nashobora ntagufite. Mfunguye umutima, ngwino winjiremo. Ibyaha byose nakoraga, manitse aya maboko yanjye, ndabisezereye, ndabyanze. Mvuye mu byaha, Yesu mbera Umwami, umbera Umukiza. Mfata ukuboko, sinzongere gusubira inyuma ukundi. Satani, ndagusezereye, n'ibikorwa byawe n'abakozi bawe ndabisezeye. Uyu munsi mbaye umwana w'Imana. Data, nkura mu gitabo cy'abarimbuka, izina ryanjye rishyire mu gitabo cy'ubugingo. Vuga izina ryawe, rivuge. Vuga uti ni njyewe Debora. Vuga izina ryawe uti ni njyewe. Subiramo uti izina ryanjye rikure mu barimbuka, ryandike mu bana b'Imana, ryandike mu gitabo cy'ubugingo. Uyu munsi amateka yanjye uyahindure. Nkura mu isi y'umwijima, shyira mu mucyo wawe. Nkura mu banyabyaha, shyira mu bakiranutsi. Shyira mu bana bawe. Ibyo nakoze byose, amaraso ya Yesu nabinsibeho. None ahangaha nemeye kugendana nawe Yesu, none n'iteka ryose. Amen.
abicaye tubarambureho ibiganza, abicaye tubarambureho ibiganza. Umusengera isengesho riguhuza n'uburyohe wabonye mu Mana, ibyishimo wahabonye, umunezero, musabire kugumamo, musabire gukomera. Data, mu izina rya Yesu, Mana y'imbaraga, Mana y'ubutware, ubu ni ubwoko bwawe, ubu ni ubwoko bwawe waremye, ubu ni bwa bwoko bwawe, ubu ni bwa bwoko bwawe wamenye kera bakiri mu rusoro. Isi n'ab'isi babakura mu nzira y'umurongo, ariko uyu munsi kubw'ijambo ryawe bemeye kugaruka, bemeye kuza mu nzu yawe, bemeye gukizwa, bemeye kuva mu byaha. Turabatandukanya n'imbaraga z'umwijima, turabatandukanya na sekibi, turabatandukanya n'amaboko y'umugome. Uhereye nonaha gereza bari barimo icagagurike mu izina rya Yesu. Tubakuye mu isi y'umwijima, turabinjiza mu isi y'umucyo. Uri Imana ishoboye, uri Imana ishoboye, uri Imana ishoboye. Amazina yabo turayakura mu mazina yavumwe, turayakura mu mazina yatawe, turayakura mu mazina y'abarimbuka, tubashize mu mazina y'igitabo cy'ubugingo, niho twanditse amazina yabo. Uyu munsi babohoke, uyu munsi Mwami bafata ukuboko, ntibazongere gusubira inyuma ukundi, mu izina rya Yesu, amen. Reka mugendane n'abo bantu. Haleluya, haleluya. Abasigaye duhaguruke, mugende hariya ruguru gutya. Abasigaye duhaguruke. Haleluya. Tugiye kongera kugirana n'Imana isezerano, twebwe basigaye. Haleluya. Zamura ibiganza. Abasigaye tuzamura ibiganza byacu, tugiye kubwira Imana, tugiye kwinginga Imana none ahangaha. Natwe ntabwo twavuye mu gakiza, ariko twahuye n'ababi, duhura n'ubugome bw'isi, duhura n'ubugome bw'isi, turasinzira. Twahuye n'ibituma twibaza ngo Imana iri he, duhura n'ibituma twitotomba, duhura n'ibituma tunanirwa muri uru rugendo. Twahuye nabyo, ariko zamura ibyo biganza, subiramo ngo data, data, manitse aya maboko yanjye. Hari aho nasinziriye, hari aho nasinziriye muri uyu murimo wawe. Narakomeretse ndasinzira, mu rugo washizemo hari aho nasinziriye, hari aho nasinziriye. Ndashaka wibuka ahantu wasinziriye. Ubwo ndaba mvuga ngo hari aho twasinziriye, uhavuge. Ahari wagiye muri business urasinzira, ahari wagiye mu itorero urasinzira, ahari wahagaze mu by'Imana idashaka urasinzira. Umugabo yakubereye ikigusha arakubabaza bituma usinzira. Imana ije kongera kukubyutsa ititaye ku cyagusinzirije. Hari igihe ducika intege muri uru rugendo, ukumva uraryamye. Hari ibintu byaturyamishije, turaryama kubera ibihombo, uraryama kubera agahinda, uraryama kubera kubabazwa, uraryama ibibazo byo mu mashengero, uraryama kubera ubukene, uraryama kubera covid, uraryama. Iyo tuvuze kuryama ni ukujya kure y'Imana. Twagiye kure y'Imana. Ndashaka umanika amaboko, wemere gutsindwa, uyibwire ngo Mana, ahari ndebye ubona naragiye kure. Tutakambira Imana n'amarira yacu. Hari Imana yaje kutuzura, hari Imana ije kutubyutsa. Nta bene wacu babigizemo uruhare, nta muntu ubigizemo uruhare, nta mushumba ubigizemo uruhare. Manika amaboko nk'uwatsinzwe, manika amaboko ubwira Imana ngo mbyutsa muri ubu bukene, mbyutsa muri aya marira, mbyutsa muri aka gahinda, mbyutsa. Bwira Imana ikubyutse. Wabyuka ukongera ugacuruza nk'abandi, wabyuka ukongera ukagira urugo rwiza nk'abandi. Imana ikubyutse. Byuka tatakorobo reketekererebo, byuka
Imana yongera ibyutse ikubyutse ihagarare ku cyatuma uryama ikubyutse. Zamura ibiganza vuga ngo amaraso ya Yesu, amaraso ya Yesu ndayamanura ku mutwe wanjye. Kora ku mutwe wanjye. Amaraso ya Yesu nabe ku mutwe wanjye. Wa maraso meza we temba ku mutwe wanjye, temba ku bugingo bwanjye, tembaho ntembaho. Vuga ngo wa maraso meza we, wa maraso meza we. Hari umwambaro isi yanyambitse, hari umwambaro wo turirimbana banyambitse, hari umwambaro w'ibihombo banyambitse, hari umwambaro aho nashatse banyambitse. None ahangaha amaraso meza ya Yesu natembe ku mutwe wanjye, natembe ku mutwe wanjye. Kangura, kangura. Vuga ngo kangura, kangura ibindimo, kangura ibindimo, kangura ubutunzi bundimo, kangura ibyanjye bindimo. Kora ku mutwe wawe. Vuga ngo ikiganza cyawe Mana nikinkoreho, 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 nikinkoreho. Koresha ikiganza cyawe cy'iburyo. Vuga ngo ikiganza cyawe Data nikinkoreho. Aho abantu bandekuye, aho ibintu byandekuye, ongera unkoreho Data. Nkoraho, 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 nkoraho. Amazina ahinduke, amateka ahinduke, ibyo ndimo bihinduke. Nkoraho, 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 oh nkoraho. Rote koria basendoria dre koria rararabo rekete kele baba baba baba. Amaraso ya Yesu atembe ku mubiri wawe, amaraso ya Yesu atembe mu ngingo zawe, amaraso ya Yesu atembe, amaraso ya Yesu atembe. Senga, 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 senga. Amaraso ya Yesu yongera gukoreho, amaraso ya Yesu akujyeho. Ibyo baguhumanyije bikuveho, ibyo bakuterereje bikuveho, ibyo byose bikuveho mu izina rya Yesu. Ibyo bikugaragaraho bikuveho mu izina rya Yesu. Urabasanketeleho shikotariya baba baba. Oh hallelujah, 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 hallelujah. Hari umuntu ufite akantu kameze gutya, yaba ari umupira, yaba ari agashati, akantu kose uri bubashe kugira gutya. Gira sa nk'uzamura gatoya, sa nk'ukazamura gatoya. Akantu uri buze kugeza mu rugo, akantu niba ari akantu uri buze kugera mu rugo. Ala Santoria. Imana yigeze yabaza Mose ngo ufite iki? Ufite iki? Ufite iki? None ahangaha ufite iki? Ni igitenge kizamure. N'icyo ufite none ahangaha ni agapapuro kazamure. Akantu uri buze kujya gukoza ahantu, hari ahantu uri bugakoze, hari ahantu uri bugakoze. Ufite iki none aha ngo inyanja iri imbere yawe igende? Ufite iki none aha? None aha ufite iki? Zamura n'akaboko kawe gutya. Banza usubire muti Data. Subira muti Data. Nizeye amaboko y'abantu, nizeye amaboko y'abantu, nizera amagambo yabo, nizera ubutunzi bwabo, nizera ibyabo. Ariko uyu munsi Uwiteka ndakwizeye, ndakwizeye. Nizeye ko ushobora byose, nizeye ko ushobora byose. Ndashaka gukira, nkiza. Subiramo ngo nkiza, nkiza, nkiza,
sa nk'uvuga ikintu kimwe uti nyiza uburwayi, nyiza amadeni, nyiza agasuzuguro, gira ikintu uvuga. Uyu munsi Imana yavuze ngo iradukiza. Nicyo ushaka kwigukiza, zamura, sa nk'ukizamura gutyo. Nyiza kuba njyenyine, nyiza urushako rubi, nyiza divorce, nyiza amarira, nyiza amaganya. Ibyo bintu sa nk'ubizunguza. Yego gira gutyo, gira gutyo. Bwira Imana ngo nyiza, nyiza kuba njyenyine, nyiza uburwayi, nyiza, 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 nyiza ubukode, nyiza ubushomeri, nyiza kutemerwa, nyiza kudakundwa. Gira ikintu uzunguza uko turi kuzunguza. Koriya drakoriya baba ta Imana igukize. Rekotekereremo, nyiza kwangwa, nyiza guhomba, nyiza ibihombo. Satereremo lekere baba baba. Haleluya, haleluya. Ukuri kugira gutyo, ukuri murabigira. Hari ibintu biriho birasenyuka hejuru yawe. Hari ibintu biri gusenyuka hejuru yawe. Hari ibintu biri gusenyuka. Ibyo banditse, ibyagusomwagaho, hari ibintu biri gusenyuka. Ongera uvuge ngo nyiza, nyiza, nyiza urugo rupfuye. Nyiza, nyiza, nyiza. Vuga ikintu Imana igukiza. Nyiza gusabiriza, nyiza kugendera mu ngo z'abandi, nyiza guhora nsabiriza, nyiza ubushomeri, nyiza gucuruza nkahomba. Nyiza, binyize, binyize mu izina rya Yesu. Bwira Imana ngo binyize. Tala kosa tarararabo. Haleluya, haleluya. Gira gutya, vuga ngo nyiza abantu babi, nyiza abantu babi, nyiza abarozi, nyiza abagome, nyiza abanzi, nyiza abantu babi, nyiza abagore babi, nyiza abantu babi, nyiza abagabo babi. Banyize. Wagira gutyo ubigizeyo. Vuga ngo mwigireyo, mwabanzi mwe mwigireyo, mwabagome mwe mwigireyo mu izina rya Yesu. Hari abantu uri bushaka ubabure, hari abantu uri buze gushaka ubabure. Bwira Imana uti nyiza abajura, nyiza abasambanyi, nyiza abesikoro. Banyize mu izina rya Yesu. Imana ibagukize, Imana ibagukize. Uyu munsi Imana ibagukize. Bwira Imana uti banyize. Nyiza abaturanyi babi, nyiza abandwanya, nyiza abandoga, nyiza abanyica, nyiza abansebya. Igizayo Mana, banyize mu izina rya Yesu. Satopala kotikala enotopolo koseketele. Hey! Lokoria baba 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 baba. Rio sotolo bobo bobo bobo. Lekotolo bo shikatalabo. Ongera ugira gutya. Haleluya. Urabona ahantu uri kureba? Ego, noneho hindukira urebe inyuma yawe. Vuga ngo mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Inyuma hanjye ibyashize byose ndabisiba. Siba, siba, siba. Siba ibyo abantu bakuziho, siba ibyo bakuvuzeho. Siba, siba, siba. Siba amateka yaho uvuka, siba iby'isi gusomaho. Nonaha bisibe, nonaha bisibe. Uku kwezi kwa karindwi utangirane n'inkuru nshya, utangirane n'ubuzima bushya. Ibihombo wagize siba, urugo rubi siba, uburwayi siba, ibibica siba. Koreya baba baba. Amateka yapfuye, intambara zahanyuze, ibintu bibi byahanyuze. Bisibe mu izina rya Yesu. Takorobobobobo. Hindukira, hindukira. Haleluya. Ongera ugire gutya. Vuga ngo Yesu,
Yesu Yes. uyu munsi Uyu munsi ni umunsi wanjye n'umunsi wanje. ni umunsi wanjye N'umunsi wanje. ni umunsi wanjye N'umunsi wanje. ndahanura ko Ndahanura ko ari ibyanjye ari ivyanje. yego hari umuntu wumva azakomera ngo avuge ngo njye nzakomera Jewe nzokomera. andika gira gutya wandike icyo uzaba cyo byandike vuga ngo njye ndi umucuruzi ukomeye njye ndi umushumba gira ikintu wandika Imana iravuga ngo ni ibyawe tinyuka ubikore vuga ko abana bawe bazakomera vuga ko urugo rwawe nta divorce ihari iri joro byandike ijambo ryavuze ngo tinyuka ubikore andika ko utazapfa nk'uko iwanyu bapfuye uzagera kure byandike mu izina topalakosala baba eria tokoria baba rekosikatalarararabo rikatakoria baba tokoria baba mu izina rya Yesu. Haleluya. Amen. Ongera ugire gutya vuga ngo mu izina rya Yesu Izina rya Yesu. mu izina rya Yesu Izina rya Yesu. mu izina rya Yesu Izina rya Yesu. nakiriye ubuzima bushya Nakiriye ubuzima bushya. nakiriye ubuzima bushya nakiriye amateka mashya nakiriye gukomera gushya nakiriye ubuzima bushya ako kantu wari ufite gashyire ku mutwe gato turahamagara imbaraga imbaraga z'Imana zikiza amagufwa yawe niyumva umuriro umuriro w'Imana numanuke umuriro w'Imana hinduka musha imbaraga z'Imana zibe ku mutwe wawe imbaraga z'Imana zibe ku mutwe wawe imbaraga z'Imana zimanuke ku mutwe wawe imbaraga z'Imana zimanuke ku mutwe wawe takararabo ubuzima busha talakorebo amagufwa yawe niyumva ubuzima busha imitsi yawe niyumva ubuzima busha amaraso yawe niyumva ubuzima busha umutima wawe niwakira ubuzima busha umva ubuzima busha mu izina rya Yesu umva ubuzima busha mu izina rya Yesu akira ubuzima busha mu izina rya Yesu halakoria baseketerebo zamura amaboko ako kantu kagumishaho hari imbaraga nshya ziri kukumanukira hari imbaraga nshya zihembura hari ubuzima bwawe nta mwana w'umuntu urongera kubukoraho imbaraga Imana ije gukoreraho elekoria baba Imana ije guhembura ibikurimo akira imbaraga nshya akira amagufwa masha akira imitsi misha akira ubuzima busha la koria da katalarabo aidoporia barakita akira ubuzima busha ndiho ndabona igicu cy'Imana kiri kugendagenda hejuru yanyu hari igicu cy'Imana kiriho kiragendagenda hari igicu cy'Imana kiri kugendagenda hejuru yawe roba saido koria baba eria de kelelebo dore dalalabo abanyamasengesho mwinjire hari hagati Imana iriho irakora ku bantu ayado poria baba endoro koselelebo Imana iriho irakora ku bantu rikotolo yazekelelebo endelelelelebo shikataria baba shitoria baba ondele keselelebo mu izina rya Yesu 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 mu izina rya Yesu
mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Eliyazatala baba 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 oriyazekotala lalabo. Imana ihembura, Imana ihembura, Imana ihembura, Imana ihembura, Imana ihembura, Imana ihembura. Rota yazokoriya baba etele kosatalala etalalalala rikole yadeketelebo. Imana ihembura, Imana ihembura, Imana ihembura, Imana ihembura, Imana ihembura. Orazatala baba baba erokotokolo babo. Imana ihembura etoli yabasekelebo. Imana iri hagati muri twe, Imana iri kunyuraho zeketele baba oriyabasetoriya baba emandele kosiya dekoriya basekelebo etele basekoriya emaidokotalalabo etola kasalalabo endelelelebo. Imana ihembura zemotelelebo meteliya kasaya ontelelele kotaya emaideketelelebo endololololo zikatalalabo. Imana ihembura, Imana ihembura, Imana ihembura, Imana ihembura, Imana ihembura, Imana ihembura, Imana ihembura. Eriyabasandelelebo mentaliya zakotala zekotolololobo enekotikalalalabo. Imana ihembura emaidakatalabo zemotelelebo emaidekotelelebo. Hamagara Imana ihembura, hamagara Imana ihembura emaideketalabo. Imana iguhembure, Imana iguhembure, Imana ihembure, Imana ihembure, Imana ihembure, Imana ihembure, Imana ibahembure. Oriya baba 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 oriya dekotokoriya baba emoidakatelebo. Zamura ibiganza, zamura ibiganza, zamura ibiganza. Vuga ngo Mana hembura, hembura, hembura ibindimo, hembura ibindimo, hembura, hembura, hembura amagufwa ndimo, hembura etalabosiya, hembura. Bwira Imana iguhembure, bwira Imana iguhembure. Ndiho ndabona Imana itanga ubuzima, ndiho ndabona Imana itanga ubuzima, ndiho ndabona Imana itanga ubuzima. Otelebasiya mentorolololobo etokoriya basiya eretekerebo. Umuriro, umuriro, umuriro rikandorobo emaidokotelelebo esoriya mama ontariya baba eriya baba. Zamura amaboko yawe. Umuriro w'Imana, umuriro w'Imana, umuriro w'Imana, umuriro w'Imana ukumanukire, umuriro w'Imana ukumanukire, umuriro w'Imana ukumanukire, umuriro w'Imana ukumanukire. Oriya basiya zirutizi mbaraga zose izoni za Yesu. Haleluya. Vuga ngo nakiriye guhembuka, nakiriye guhembuka, nakiriye guhembuka, nakiriye guhembuka, nakiriye amagufwa mashya, nakiriye amavuta mashya, nakiriye ubuzima bushya, nakiriye ubuzima bushya, nakiriye kuba muzima. nakiriye kuba mushya. Ibyanjye byagiye biragarutse, Ibyanjye byagiye biragarutse, ibyanjye birangarukiye. ibyanjye biragarutse. Gira gutya uvuga ngo nakiriye ibyanjye, nakiriye ibyanjye, nakiriye ibyanjye, nakiriye ibyanjye, nakiriye agaciro kanjye. nakiriye agaciro Ibyo kanjye. Satani yatwaye ndabigarukanye, Satani yatwaye ibyo isi ndabigarukanye. yanyambuye ndabigarukanye. Isi yanyambuye ndabigarukanye. Sa nk'uzamura hejuru uvuga ngo ndabyakiriye. Ndabyakiriye. Ndiho ndabona ibintu bimanuka hejuru yanyu, vuga ngo ndabyakiriye. Ndabyakiriye. Tangira ugire ikintu wakira. Hari ibintu biriho biramanuka, hari ibintu biri kumanuka. Oriya zedrobo, vuga ngo ndakiriye. Mu izina rya Yesu ndakiriye, mu izina rya Yesu ndakiriye. Vuga ngo nakiriye ubuzima, nakiriye kuba muzima, nakiriye kuba muzima, nakiriye ubutunzi, nakiriye ubutunzi, nakiriye ubutunzi buzima, nakiriye abantu bazima, nakiriye abantu bazima.
mu izina rya Yesu. izina rya Yesu. Ako gatambaro kawe cyangwa icyo kintu yaba ari icyo wari ufite, gira gutya, cya kindi wari ufite, vuga ngo mu izina rya Yesu nakiriye imbaraga, mu izina rya Yesu zikiza ibyanjye, zikiza n'abanjye, none ahangaha ibyanjye bibaye bizima. Gira gutya, gira gutya, uti none ahangaha ibyanjye bibaye bizima, abanjye babaye bazima, mu izina rya Yesu. Aho izi mbaraga zigiye kugera, aho izi mbaraga zigiye kugera birazuka mu izina rya Yesu. Ugenda ugira ahantu ugakoza, abandi ejo muzazana, kandi umunsi w'ejo Imana izakora ibikomeye. Muzazana amazi, yego muzazana amazi umunsi w'ejo, kandi ejo uzazana abarwayi, uzane n'abatarakizwa, zana inshuti zawe itarakizwa, koresha ibishoboka, kore mubwira ijambo rishoboka. Ndawizeye umunsi w'ejo Imana izakiza abantu. Wowe muzana atarakizwa, muzana uko ari yasinze, muzana uko ararushye, muzana aremerewe, mwakira ubuzima muri Kristo Yesu. Mana data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye cyane kuko uri umwizigirwa. Niyo twe tutoba bizigirwa, wowe uhora uri umwizigirwa. Turagushimiye ku ijambo riduhindurira amateka, abantu bakaba bagiye guhindura amajambo, abari batuzi muri bwa buzima ukaba uduhaye ubuzima bushasha. Mu izina rya Yesu turagushimiye ko ibyari byacu Satani yari yaratwaye, yari yaratunyaze, Mwami Yesu ukuboko kwawe ukabitugarukaniye kubwo kukwizera. Mu izina rya Yesu Mana turagushimiye kubabohotse, kuba ariko barasengerwa hariya, izina ryawe nirihabwa icubahiro. Mana turagushimiye ko watanze ibihe by'impwemburo. Mu izina rya Yesu turasenze Mana ngo iyi mvura ntizikame, iyi mvura ntihite, iyi mvura ishishikare kugwa mu mayira tugenda, muhira dushitse, ubuzima twatanguye bushasha, imvura y'umugisha, ikime kiva mu ijuru gishishikare kutugwako. Mu izina rya Yesu uduhe kuzinuka ibyaha rwose nk'uko Mana n'imbaraga twasomewe bariya abantu ngo bararize cyane, bababazwa n'ibyaha bagenderamwo. Natwe twabyanse, natwe twabyihanye, natwe twabyikunkumuje, twakiriye umugisha, twakiriye ubugingo buhoraho, twakiriye umunezero, twakiriye amateka mashasha, twakiriye kudandaza bikemera, twakiriye kwiga bikemera, twakiriye ku Mwami igikorwa cyose umwasi yari yaratwivye, umugisha wacu umwasi yari yaratwivye. Wakoze nyakubahwa k'uyu munsi ari wo munsi, oh haleluya, wo kwakira ibyacu byari byaragiye, uragahezagirwa. Umuririmbyi aravuga ngo uyu munsi ni umunsi twabohoje ibyacu byari byaranyazwe. Uhabwe icyubahiro. None Mwami Yesu ujyane n'abantu bawe, ubarinde gutsitara, ubarinde uruzuba, ubarinde ijoro, ubarinde inzozi mbi, ubarinde icyo biba. Usengeye munsi w'ejo mu izina ryawe ryera. Mwami Yesu witumirire uwaje wese, Mwami Yesu mutera intege zo gusubira kugaruka. Haleluya. Abari hariya hirya na kure bumva kugira neza kw'Imana, ubazane Mwami Yesu kugira ngo bagirirwe neza. Iki ni gihe cyabo, iki ni gihe Mwami wasutse ubuntu. Mu izina rya Yesu uhabana bawe kubwakira, izina ryawe rihabwa icubahiro. Ni mu izina ryawe ryera Yesu dusenze gutyo, amen. Uhora habane namwe, uhora hajane namwe. Yesu abaheza. Haleluya. Zamamaza intsinzi ya Yesu, zavuga gukomera kwe, sinzahwema kubibwira abazankomokaho. Yesu ni ntwari.